Okay, gal tuo na si kewa, masimit, insang tulon singkat ke maulas.
Metiga de vastimeta, wiyuyang olutu, inge, maswing ang taktuo na suo, sigla tingkat kumulas kewa. Wiyuyang olutu inge, Mr. Lipan, Lashfinen, California, na Mr. Lipan in Lashfinen, San Antonio, Texas. Na metiga de vastimeta, ngasip sil taman Lipan, nilen siap platagay nila siya na katavastimeta. Taman Lipan, agin bela na sub, duo masimit na sub. Tuwa na siyang tamang siya. Kaya ang siyak ko yung siyak na trinila siya, nakasawin pang-review mo. Kaya, inuwa na nga siya. Katproy. Walang katfad mo lash. Kung sila lang ako yung siya. Inge ka din daga kaksakin kong fakak lang ka lang pakutin yok lo mga mesin na siya kay siya kaya wala na Jesus Christ. Leda na, managawa ka akfasrye ka belching ay manasumin fakak lang siya kawil, misla kawil mga musik kas mo lom. Siya itlalaman may chain. Usi, makumulay fasyo, metliki na kumraling ka sa fellow. And kum na lang sikat kay siya. Ragat kaksakin kum malalap, kay fesyum, the insiers, nganar siya nankars inikekla. Kaya kokaman ngon mo magay na, usi, siya na siya, mapaya mo magay na, swaswas mo magay na, Paing mo magay na. Awi insiers kay siya kadin land nila, manakay wa makakwaki, kaya kasin ko nga, may tagal kaya kalan ngon mo, in fact, mapaya mo magay na. Yok tigin na kayo, walang siya kawal mo. Katsuy kaksakin ko, Roy peke, mat na kayo may taga pelong petela kas mo lum ke pelsinga. Inale, eis pe ma misla ma kumesi na shish ke wan na tum. La, finne kadlie fosya ko, elyalan fel, akong promise story, mo through your son, Misla ito na ke pelsinga. Kat pang siyong kaksakin ko metal lalfungin lawan kat siya yung kumkat mo si fan. Kumkat si mga oraline ka siya felatin ke kolom lamin itlom ke shram lom magayin. Wangin kat kain ramang kumpakat si fan na. Alpha Omega. Kat si mga kaligi managayawa. Kat si mga ito managayawa. Kat si mga arsyen nagayawa. Kom in control ke mo lash. Fingom te wikut kada ko flan fast na met ke makadash ke. Mo lash managay wine sokat na room ke pelchinge. Orunge kat ke proy lash kat flat na ke pelchinge kat kaksakin gom proy ke mainge. Shot managay wan lalfun ke inen wen si fan nan tum chi sa simet lang lash kat proy. Amen. Amen. Kamul Shirley. Duo, kumpulan ke pricingen, Taman Lipan. In quite tackle that ring flash pelchinge. Nga som mit fa. Aksa fila. Auk, nas, fast na met. Ay, lumalap. Wanging unlock. Kawangin ang siya yan, ang lakin wi, mat na kayo wakipelching, ina ko lang long pe, Misla ma, som kinyak kipelching, kikas mo lang God. God, som kun kas, farikam ton, malam ma farik, katakalye, malam ma pa, kikas pen. Well, tam like share lane, we might go last tigin, Treskal, tiginisan na in Paing, met na kayo walas. May purong upekas. Ko, may Lutlut na. Tesis na kepela, kepelsinga. Ape, akilen pe. May mars, ke. Elja lalos mising ke, sipen wang nalan. May lalos kat proy pe ke mang. Kat
ito be masikyak finen ko siya ka Esam na ke COVID me kat arspeke proilarsho met ngayon speed recovery may chim luo my wikut belong pe gasma in a military background ngaske military yelong gata mang en fon na iket lape kat fin trak wasin daga pe na wikut ke me my fakya ka alu magade akfasrye ke pelching long maswaslan god men ngaita we deployed some again in my own as we mi chepe kata soldier lashne de na rela local na fin malal kat mat shal a sheep lani melan malal kat mat shal a sheep lani melan uchat nain motona shel ke Kulo and nain kalkal ke kaksha sangkulo na shel e kaksha kininel lem ka delwo langkalang lal on mapatpat e arulal na shin full na gaywa mayangan hinwi mat kuyak na gaywa ke kashin kol inakulin kat ke pelching e akulin mat na gaywa lo malap ke pela tamal chele nga fart ni room Tahu bang Kulo ke sabi ni ke sesengan iweng de faplala masih kita siap suas kusin kashikat ke an Paco vinco in share ka like telekasing kau kum ke Facebook ani magain to ka pe weekend pege na ki tram gun share like go so ay pe ni to le got live cast lash got stream direct na ki website lash but www.gasingold.com KAHSINKO.com. Now, I have a stream na ke Roku channel. Roku channel kumediyash ke smart TV duman. Roku ilaban na Netflix. Kalaban na kasi app sa bang Apple TV ko Amazon Fire TV. Babang channels luo ko apps luo mamakat stream directly na kaya. Naknasort magun mainge mayin kumos finarek magun. Nakidawrit magin. Minash ashmodin manago mga akfasrye. Shubeng baka chukuden na wakos usot na siwos oya na wawos ikuwasin magain padakin ko sa ashwayan. Diye gaslan kat ka Lutlut ki gaslan kat ka TV na duwasan ka en ko sa ashwayan. Pange shubeng sa marakot sisla mani yok kusti companies na kayo. Bitigi na chuge ka Belgium Yale like 1900 like 2000 mitligi Belgium and kain company ngai da lang like department mal they yok molong and yok resources can aid na like department but IT ka information technology elta fushash molo tipo na ekta like kasia alu Metligi na katsun na pandemic siya kaya nalu nga tinaya ke technology. Kasi alu la mga na pasikain virtually televising or live cast ke kasi sermon solos. Kaya nalu ilos tin akfasrye. Na kigashalon ka kat ashke yipsing kiden mo kain dafala kaston kat. Na sin kat kas ko siya kaya kat trawa sin bait ko siya. Na kung vinwigat ke maing orik makun nakmanas orik makun liele fakya akfasrye an the cash ko befinte na masakale mi kited makoin na wala ko so ko to genik saya mai use in galan sin met la sa pange super en na ko tashkoya kidet tavla gaston god en na ko fashion na we Gaston kat pain uskat. Gaston kat pain kuli katin get fashion na way. At ibig like to nagigat mata online. Online presence slash o yok shupe. Kat talagas naki channel store lumen. Roku, Apple TV, Amazon Fire TV. Mas pa na ko naran pa kung so nagi smart TV duman. Add channel sauces. Inin channel sinan pa word of knowledge.
word of knowledge kung liel ang logo sila nga kung may sang na ke or makin na kung fin ay be finish feedback lob na ke mga back fishing schedule sila nga pa Tuesday Saturday Tuesday ano ko liel malam sauce schedule sauce sila a lot na ke malam mo kasi pa week nga tamle lipan Mr. Lipan ilgat ki ako tumusumla na yun iflo ko ashfin and Mary ashfin and San Antonio ele ta ka wikut ke schedule singan Monday Sanri ngay akfasrye na kaya Tuesday Mr. Lipan Wednesday tosta taking Tresco na Friday Saturday ang taking is pang schedule sa na ke akfasrye akate ki kasi lain ke week na kayo now magadak fishing el stream sing ele sombe na ke Facebook ko YouTube pelagat live ke Facebook ko ele sabi link live link sing ke YouTube la siya now ko se ko li ka chipeng pa kaya nakli ning yung gaslan ka paye lakat mit ko siya kat po tasokta masishuk kung matawa akfasrye klad sa pon ke masishuk kung na konsum yok dak ke masishuk pebble sa yok na kasi sa mo the days of small things kung dak ke masishuk sang ko yung sang life ng lawan na sinlem kat kung finito na kung manas kung toto le sang manago na sinlem kat akfasrye na kadai nga version yon ko sit ko sle buying Kat we medligi na pandemic sin kat dining ng faculty kaslan kat na closing kat get mo sin usaya pe inko penta ka we akfasrye mayen kaslan kat na effect kay kan na kadash ko na closing kat kadash ke ipsin kadash ke medium sin aning kan we tafla kaslan kat kada tuwi na yun met ko siya mo kay van kat we be met wiyesh met atlani banjal atlani wiyesh if in America si ferma kawkas in America kapon be ko ru ko yep ko mas ko palaw may ganda von na kat rules we ko in fact kaslan kat may gas kat man sin usifan gas na masin na kayo at kat ni gasin ko online kat na yale aluf gagum wiyan masiyok siya pa Gaslan kat infected kayo kung faculty gaslan kat orik makun payapal matalan kat sa masum. So wag na siya ang ganda mising. Nabangan may fact photo ngayon siya unlo ka in sang akta nakikat kay mo na naksyon. So sakta bitin ko ganda ka ngayon fakal matama ng lipan, Mr. Lipan. If inash masing a fact na tayo kaya akyok yung kanyang lisensya mo ngayon awin pala na siya. Naman lipan Kulo malap kamal chair lane. We can mission statement ko. O yung mga kasing marks kaya faking 8% na mising ang hagi. Kaya konsum na kaya pokmaspal. Tigin check up na yun na. Pitche lang pitche sa pa mo. Kasi sa kasampung mas nga tuku. True. Lesson rush. Usi na pray inakriya kailangan from lock bangkot na insang akriya kapsulong mo impang mo Misla si may na natin pagkas mo get lesson mind relationship something kaso kasi Misla na when we come in we fact kas ng God is that is mais ngay fa opportunity na ngamo masyang like but in fact wala man makayo mo ginastos mo sama ko kaya met na ko mo mamala ngawi witness kaya on ground God alert mine ako kikasing ko really no facts but in tagat na rin mo
Daar is geen jij, maar wel dat je gevoel de maar van die je force. Mama wan must have come on. Ja, die moet nog maar de wikut. Maar dat is geen wang matafing lege. Maar geen even de arschkach van na pa fin shaklas. Kati moet posana wan sakali. Met in tagon apa yang angkat poten. Misla. Sifac guys tapel mo. Mga kinsanya pekat po. Isang from man tamil. Luman la pepel. Una LM Lipan. Kulo ke fax na konyen may sakit klasyo. Makikisya ko mising pa si Fesing ano na kusli ngan kise. Kusli week na phone siya gas se Misla. Gas se Misla. Kusin kilong lenjangan som na ke telekasige Tuesday Tuesday ke weeking LM Lipan digging Tresco digging sena ilustra akfasrye lenigasnen. Ulo tu mga LM Lipan Esam no pa Misla na singbat Lutlut. Misla na singbat Lutlut na ngafin siya magkumikusin wikat kita ka kaya mayin hindi siya maging kasi nga Misla. Kagasi pugan pa shalom. Kaya siya maging Misla siya nga ayok siya na kaya na singbat lalfong isa. Mayin evin wang in Misla kumifa kufla flow na urine clot. Kat kufla na flow na urine clot. Finweng in Misla. May pulakilem ye, ngayon si Foss yung kacharang gudrok, na parang masik kacharang gudrok. Misla na sinmat na mga Lutlut. Son si galakos, Foss longol ikos, nagilongol yan. Son si galakos, Foss longol ikos, nagilongol yan. Foss na todo pa, Foss na todo ikas. Tasok damit din, tas na meta, kusli siya mamayok siya ke maganda akfasrye, paon. Na, ngawiyash ke lalfung Sifac mo, may masumo no, spiritually inspired. Kalme bangon ka tilyang nainelos, insang itaek, lanit metlan ka, nainelos losin kan frie ke gas, pasaynon. Narang usi unso ko ngay talik forstolu baktem dakirongan, Fele pasiel panfuluan na yan klikas kan mafinan ko na nga may falle na nga kumin longer na kaske unso ko kita non ko ke molash mo ito ka molak si vena le ifing matang labising ko nga akula nimit kum lela silan den kaya kum lefa magpalo kudu kumikufla uli mit kum lela na namnas unso ko nga message sikengan bang ang long we pasana wala na lang todo we get
Kulo Nusin the first tulungan, kulo malap ke unsukan ke kasa ke unsukan ngalong sa naupe. Akas mapindi ke ngan itangan posisel. Na unsukan ko kita sunne fokpe na hanulu tulungan mavinan ko na kita sunne na urine sien sen tamle lason weng tan kilan yaiko. Na unsukan nga gas ke na kina akalim yung nake lem ko matal pa Sifac unsukan when ashmalubo ba kat may tlalali fung kat may ta enin na kidan mo ko die kat ko log lang ka di nashin kat siye pa kung sabi ni senga pa misle kas ipro shalom na siye pa holiness ko matal na pa unsuko sa tamelasan bimtan kiran iya na mas wikat ke unsuko
identifier something by something get to stare na way ang kita kay something guessing a context lemekal na mas wigat yun siguro ngay desum ne ko siya din kanong ni yorol mekret astike prem nag si fenon siguro pa common proy tamon liba del something Paing au si mga soon to kunyay gosh el mafinen Reno na yay kosum la katsum ni Belgium el premis el prematurely born nakatsum na na hospital di tamon liba nil ilyak na infertility sa mga ilo sa aswing and wailal ilda John Broy get singan na ano gusto maka-flash ni Facebook nga gusto niya picture si kacak patayin singan nila natin la wolfing shot or Lutlut got na we get good in fact mo kikolan Broy yak sil back with it brand we get Nalal kikolan Broy.